Kwa mbele ni Islamic County Narok nuwuok oko kar romgi mar dhialo nyasi mar Eid Mubarak e alap ma William Olenti mama. Commissioner mar obila ma Narok manoriwore kodgi nyasi no kwayo rawere mondo mi omak motegno din margi komedo ko oganda mondo mi omed bedo akich akini ma koro koth mapek osebedo ka chwe thurka. Kagiloso bang' bagalam makende Sheikh Salim idho manotel ne alam ojiwo oganda chutho rawere mondo mi oked kod yedhe ameroji mosebedo ka kelne rawere achiedh nade mathoth. Commissioner mar obila ma Narok Kipkech Lotiatia nochwalo ote mag lit kod kuyo ne familia mane olalo jogi ang'wen kaluwore gi muomruok mar lo manotimore nyoro e gwenge ma Torokiat Old Nyongiro mantiere Narok South. Kwa hii mambo ya watoto kuharibika ina affect mji mzima. Ina affect kwa sababu tuko pamoja kwa mashule, kwa university, kwa maboma. Pia tunaomba pia mashekhe wetu na maimamu kutusaidia kwa hapo na kuungana na wale viongozi wa dini pia kuelimisha vijana dhidi ya mambo ya pombe haramu na mambo ya mihadarati na madawa ambayo ya kulevya. Tunashirikiana pia, tunaomba pia mashekhe wetu na maimamu kutusaidia kwa hapo. Wakazi wa Narok sana wale wanaishi kwa mali majuju kule milima kule, na wale wako chini kwa ile mabarabara mvua wapate nafasi ya kuhama ama kusongea mali iko juu. Ikiwa kama mto wamekuta kama imefurika, waepukane wasifuke, kwa sababu utakuona kama mto labda maji bado ni kidogo lakini inaongezeka kule juu. Oganda Islam modak e county ma Isiolo yore utelamu